Mauro mija pulwe da zonsi. Kwa baro rasanta de wende ba no chite lobono de gbedo kweza metonji lobo no dio me kweza metono dio ni no metono dio mina hanudo Exode 23 verset 25 et mi mulando nye mau mavo mau miton wa mina sen eno nana ndudu mi bona na simi bona kule mi do azonsi azon lo pale tejewe ade azon ni no me de tejewe ade ba ko kankaka ba glo ako itoto ko ba glo ako do zuna bi ba glo no amasi temetemelele ba glo ba toto la ko danwe do fie u mi peje enemi koblone ba no to bono be afi lo bondo mi tona vodo mo ya e o tu na vodo mo do te maudo na gwedo azonsi amasi lo pode ponu edi o wa nete ana chite lo bana zegbeta lo bana ja mau senji ana chite lo bana zegbeta mana semaro mawe un zegbeza che bi la to me non tun do wi hu ganu bi we mau ma vava mau che bom zegbeta lo bana besi we besi egbe do Jesus sin come as comment zo engbo tu me leti lo bana do makaro azon jawane ma santi azon de bura goza che one me leti wono na agbada che wo na zon santi ya amo gbigbo itome o yero azome meleti ma question li ho yero azome meleti mo o bon domesien li ho era azome azosien li ho era azome azosien li ho ara azolo ko wa ba bloko tanton di ba promotion de bu ko de nu ya e dia teme de bu nu ya e ka se ko di nu ya e je prime e na prime de bouton ba fonte gbo azo adi ande ko kabea imede ba ko grand jeno kawe aka fonte bo no wa nkhoda nuwe ran ya zo egbo nkhoda nuwe ran ya zo egbo lo jerusin come zegbeta lo bana jama usenji awon didi ona wa gbesan to me lo nko Jesus Christ to me mi ko de amen.